Sanibonani ke igama lami ke ngumjozana ke umpromoter womculo wesintu. Ngike ngathi ke ngiscroll lapha kuma comment kwi page lami ngangade ngifake nanze enye ama video lapha iyayikhuluma ke ngenqoqo kaMaskandi ke. Wasiya commenta ke omunye ke umfowethu kuthiwa ke uCK Maduzi Mjozana Tsakane wabhala wathi awusangifaki bafo. Ngibe sengizathi isinqumo ke mfowethu sokuthi nje ke ngizokudlala ke mfowethu kodwa nje ke ngesiqale ngipromote ipage lakho ke mfowethu mangabe nifuna ukumbona ku Maduzi Tsakane niyabhala nje kanje na CK Maduzi Mjozana Tsakane ikhona ke iYouTube link yakhe nifike ni click kwi link yakhe ke kuzobe sekutholakala ke ingoma zakhe ke mina ke ingoma engizoyidlala yakhe ke ethi ke ibhinqa liyaqonda ngizoyidlalisa phakathi ke mfowethu ngenxa yokuseva isikhathi. Shone lebhinqa liyaqonda ijongo liyaqonda lebhinqa liyaqonda ijongo liyaqonda ya sengimfakile ke uMaduzi Tsakane ke kwi page lami ngaze ngabhala ke ngathi sengikufakile ke mfowethu ku Facebook page kaMjozana ngiyathemba ukuthi ke uzoyithola ke le video lenyenza njengamanje. Ngiyabonga kakhulu ke mina.